ku ikipe ya APR Basketball Club itsinda MBB yo muri Afrika y'Epfo. Gusa mbere na mbere katubanze dushimira umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame kwitabira match ebyiri, yaba match ya mbere twakinnye na Nairobi City Thunder, yaba ni match twakinnye na MBB yo muri South Africa, akitabira match ebyiri. Appearance ye yari inkunga ikomeye ku kipe. Tukongera tugashimira abanyarwanda ikintu kijyanye no kwitabira vibe ya muri BK Arena, urabona ko biri hejuru cyane. Undi muntu wa gatatu wo gushimira ni umutoza wa APR Coach James May Jr. afite imwe muri karite umutoza wa basket agomba kuba afite. Ni umutoza ubona ikintu kijyanye na rotation, ukuntu agenda asimbuza, ukuntu yarinya abakinnyi be, turanabijyaho kuri squad arimo arakoresha. Reka tunihuta tubigeho. Urebye APR abakinnyi ifite umukinnyi nka mu point guard nka Jason Rando, ni umukinnyi ufite experience, ni umukinnyi wakinnye muri Amerika, wakinnye muri NBA, yakiniye Real Madrid, ni umukinnyi wagutwarira umukino, ni umukinnyi utanga assist, amatruapwe abari hejuru cyane. Ukajya kuri ba Ntore Habimana n'umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda bahagaze neza, yaba kuri ku matruapwe nawe ku assist abari hejuru. Ukajya kuri ba Axel Mpoyo, araguha services zo kudefenda, akaguha services offensive, ni umukinnyi mwiza nawe. Ukajya kuri Aliou Faidara, ni umukinnyi abenshi bari kumwita most complete player. Faidara abantu bamuhe credit iziye ku kintu bita ama block, yaba block, yaba amadenk, yaba n'amarebound shoot ari hejuru cyane. None ukajya kuri Yusundoy, kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Senegal. Umukinnyi ni umukinnyi w'umurideri, ubona ko ni umukinnyi ufite maturité. Hari ikintu gikomeye yazanye muri APR, hari ibintu muri basket bita crunch moment. Cya gihe uba ubona ekipe iri hasi, amakipe ari gukotana cyane, aha niho yigaragariza. Ni umukinnyi uri gufasha cyane APR. Wajya kuri bench yawo hari kuza abakinnyi nk'abanshobozwa bari guturuka kuri bench, Captain Robins arahari. Ukagira abakinnyi nk'aba Witonze Juste, yaba ari ku matruapwe, yaba ari kuri defense arahari. Ukagira abakinnyi nk'aba Den Mira n'abakinnyi benshi. Urabona ko ikipe APR ikintu bita bench iragifite, ababanza mira bafite irakomeye cyane. Ahubwo Ibeni bande bafite imibare myiza kugeza ubu. Mu bafite imibare myiza mwana muvugagaho uyu mupeti witwa Aliou Diarra uyu munyamari. Nko ku mukino rwose batsinagamo ikipe ya Nairobi City Thunder, mwari bonye ko yatsinzamo amanota 21, akora rebound 12, akora block 6 wenyine mu mukino. Biragaragaza urwego rwiza uyu musore yari ariho. Ariko none ikintu cyashimishije burya basket, yego nibyo ushaka kugira imibare myiza, ariko tuno tuntu ukora turi entertaining. Kuno kuntu ushaka gukora dunk ugatsinda amanota mu buryo budasanzwe, biryoshya cyane imikino cyangwa se bikanaryohereza abafana. Numwe mu bakinnyi nahoze mbona banavuga ko rwose ubwo iyi BAL zabirangiye kugira ngo APR zamugumane biragoye cyane, kuko agaragaje urwego ruri hejuru, umukinnyi wo kwitondera cyane. Hanyuma Irene yabikomozagaho avuga kuri rotation, ariko umutoza akora rotation kubera ko afite abakinnyi. Bimwe mu bintu byari byagoye cyane ikipe ya APR muri bar iheruka bari Dakar, urabizi ko ari ubuke bw'abakinnyi. Mu by'ukuri Swadiye yari nto cyane kugeza ubwo wenda umukinnyi nka Noel Bad yashaka kuvunika kumusimbuza bikagorana. Ariko ubu ngubu byibura buri poste bafite abakinnyi beza babiri bari hejuru, hari n'abafiteho batatu. Urebye nko mu bice by'inyuma ushaka gufata Chanson Lando, afite Nore Habimana, umupeti gazi mwiza cyane w'umunyarwanda, yanakinisha Noel Badia. Wajya kuba center, afite abasenta babiri nabo bari kumufasha, yaba Diarra ndetse na Yusundo y'umunya Senegal nawe uri kumufasha cyane. N'abaxel Mpoyo ubona ko mu by'ukuri bari gukora imikino idasanzwe, barivuguruye. Ntabwo wamya ko Mpoyo muri champion wasaga naho yasubiye inyuma. Ni ikipe ya APR mu by'ukuri ubona ko yubakitse, babanje ubaka squad yabo, bazana umutoza mu by'ukuri waciye muri champion zikomeye cyane. Ubona ko n'uburyo bwo kubakinisha arabyumva cyane. Ubwo rero ngira ngo Irene icyo abantu bahanze amaso ni umukino azakora akina n'ikipe ya Al Tripoli, kuko nayo ni ikipe ikomeye maze gutsinda imikino 2. Niho hantu umuntu avuga ngo noneho tugiye kureba rwa rwego rwa APR niba koko rwarazamutse kugeza ubwo bakitwara neza ku ikipe ya Al Tripoli. Buri Al ubushize ari ku mukino wa nyuma wa Bar. Niba rero bagiye gura na APR baramutse babatsinze, umuntu yatangira kwemeza ko baje kuzatopinga itsinda cyangwa se bazagenda ari abambere muri iyi Nile Conference. Yemwe neno ekipe ubwo yubatse byo kudasohoka muri conference gusa. Rebye ukuntu iri kwitwara no muri finals ishaka kurivariza. Yari yabivuze umutoza wayo ko gahunda bafite n'ubundi no kujya gushaka igikombe cya Bar, kandi ubona ko mu by'ukuri ukuntu barimo barakina. Ariko wa mugani wa René nkuko yabivugaga, twongere tubishimangire, dushimire cyane abanyarwanda ubwitabire buri hejuru, uburyo barimo barafana cyane. BK Arena ifite ikintu bita ambiance
noneho n'imikino nayo ikaba so entertaining. Turimo turagenda tubona highlight y'ibyabereye mu kibuga, ukabona ko mu by'ukuri BL urebye rwose urabona ko ari basketball, ari irushanwa rimaze kugera kuri level nziza cyane ku ruhando rwa Afurika. Ni ibintu byiza cyane kuko ntago wagira ngo ni conference, wagira ngo n'ubwo ni amafinale ari kubera i Kigali. Ako abantu benshi ku munsi w'ejo bagomba kuza ku isaha y'isa moya, ni nka finale ya mbere kuko hazabamo imikino ibiri, n'ubundi bazakina imikino banza no kwishyura, ariko umukino wa mbere, finale ya mbere ku munsi w'ejo, aho ikipe ya IPR izaba yakira ikipe ya Al-Ahly. Ni iramutse yitsinze cyaba ari ikimenyetso cyiza ko no muri South Africa izakompeta kuko izi za MBB ni ubwa mbere zitabiriye, za Nairobi City Thunder ni ubwa mbere yitabiriye, ariko uramutse itsinze ikipe yageze ku mukino wa nyuma umwaka ushize, yaba ari geste nziza, yaba ari performance nziza ku buryo no muri South Africa ikipe ya IPR yazatanga akazi. Ko bahagaze ikipe ya IPR ni ya mbere kubera ko yakoze amanota menshi, ni ya mbere ikurikiwe n'ikipe ya Al-Ahly Tripoli, hanyuma MBB yo muri Afrika y'Epfo ni ya gatatu, mu gihe Nairobi City Thunder ni ku mwanya wa nyuma ni ya kane. Ubwo ejo bazihurira abangaba babiri, aba Nairobi ndetse na MBB, mu gihe nyine IPR zihurira n'ikipe ya Al-Ahly Tripoli. Hanyuma mu bamaze kwitwara neza nkuko kwizigira bahoze ubimbaza, harimo umusore bita Jean-Jacques Boissy. Uyu musore akina ikipe ya Al-Ahly Tripoli, asanzwe ari umukinnyi wa REG, ariko nyine Al-Ahly Tripoli kumukoresha muri iyi mikino muri BR, amaze igihe kinini muri Senegal, n'ikipe yo muri Senegal. Yego, mu bandi harimo rero Diarra wa APR, barimo bita Joe Muring, akaba ari umukinnyi w'ikipe MBB, harimo kandi bita Adams, ni umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe Al-Ahly Tripoli, ndetse no bita Renard Junior, ni umukinnyi w'ikipe ya MBB. Ngabo abakinnyi batanu kugeza ubu ngubu bafite imibare myiza. Ubwo nyine imikino yo iracyakomeje kugeza ku itariki 25, bizaba bigikomeye cyane kuko turi kureba amakipe abiri, ariko naye za MBB na Nairobi nabo bari gushyira imbaraga kugira ngo bazamure amanota, kugira ngo wenda igihe bazajya kureba uwo baha wild card cyangwa se ikipe ya gatatu yatsinzwe neza bazabibazamo. Uvuga ngo rero mu mikino isigaye n'ubundi biracyari imiriro. Nkuko rero arubikomojeho n'ubundi twavugaga kuri basketball muri NBA, ikipe ya Oklahoma City Thunder niyo yamaze guqualifyinga mu mikino ya nyuma yo gutsinda Denver Nuggets amanota 125 kuri 93. Ubwo finale twitega izere kuri finale duhereye wenda mu burengerazuba, ubwo ni ikipe ya Oklahoma City Thunder izahura n'ikipe ya Minnesota Timberwolves. Ni Minnesota yakuyemo amakipe arimo za Lakers, zikuramo Golden State Warriors. Ni ekipe ya Oklahoma City Thunder ifite abakinnyi bafite forme, niyo ufite umukinnyi nka Shea, ukagira abakinnyi nka Holmgren, ukagira abakinnyi nka Jalen Williams. Ari ikintu kiri kuba muri basket y'iki gihe, ari gusa nkaho haba ikintu bita revolution, guhindura. Urabona ko nkuko muri football ari kuva generation ya ba Messi na ba Cristiano iri kugenda ivaho, no muri basket niko bimeze. Urebye iyi generation ya guhera za 2016 na 7 gutya, ba LeBron James, ya ba Stephen Curry, ya ba Kevin Durant, ba Paul George, ba Chris Paul, urabona kiri kuvaho. Ubwo ari kuza iyi generation ya ba Ant-Man, ba Anthony Edwards, ya ba Branson, ba Jason Tatum, Jalen Williams. Ni generation ubona ko ari nshyashya. Tuzabona finali iryoshye. No mu burasirazuba ni ikipe ya Indiana Pacers yagezeyo, izaba iri guhura n'ikipe ya New York Knicks. Ni ikintu cyiza cyane kuko muri NBA tugiye kubona abashampion mu myaka 7 batandukanye, kuko ni ikipe yabikoze ya Toronto Raptors, yakurikira ikipe ya Lakers, hajyaho ikipe ya Milwaukee Bucks, hari na Golden State Warriors yaragitwaye, Denver Nuggets, Boston Celtics. None n'uyu mwaka tugiye kubona shampiyona mushya muri NBA. Hanyuma tujye mu zindi updates hano mu Rwanda. Muri handball ngira ngo amakipe ya APR ndetse na Police nk'ibisanzwe neza kina imikino ya nyuma ya playoffs. Bakinaga imikino kimwe cya kabiri kirangiza, Police isezera Musanze, mu gihe APR yo yasezera ikipe ya Adegi. Ubwo rero birumvikana finals rero ziri matariki muri weekend iri imbere. APR ndetse na Police zitangira guhatanira uzatwara igikombe cya shampiyona muri handball hano mu Rwanda. Hanyuma twigire muri Serie A ku munsi w'ejo, shampiyona yakomezaga mu gihugu